Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo. Ya, berjalan 8 kilo karena saya pengen merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya. Kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi, bagaimana kangennya beliau kepada Nabi Muhammad SAW? Sallu ala Nabi. Kalau hati Anda tidak tergerak untuk mencinta beliau, berarti Anda bukan orang yang beruntung. Alhamdulillah kami termasuk orang yang beruntung. Amin. Assalamualaikum.